So walau bara ngari ba jike tela dadan da pring jepi ki pokwa ki badan ka jingsang banyo terhabang kum ni ki branch ni jate kadan ka wai ka kamma kata ka SBI PO ma kani ka probationary officer ba ka kam bolai bara kade katan spa lagi vacancies kad lipat la reserve nam tajeng ki ST ma nam tajeng ki ST kani ka regular vacancies kade shis pa pratali but kani ka UR but UR ka reserve mo kum nila ni kon lang ma ki hab ni kon lang but kini khar kai ma but ki all India kani sans pa pratali ti kadon sa kani ka bakalong vacancies kani kai di example mo sibo menjadi ki pelaj yang placement si ono si ajar lima di dal ada dulu baru kini ki prosedur ki fasal ki second round nomor bahkan ni ka exam kaya ikuni mo kadon siya ka prelim sa kadon kambing sa kadon bisa ka interview ti kumta har wakadu dak legit si ajar ngun mo ti lada kibawan ban report ani ban join kidan tak kandai sepangun kumta sa sis patli ki post ki lajai dai ti kumta kini ki ono ka baklong basis mo ti kumta ka baklong basis ka dai live pendra teli nam tajin ki ST ma ti ka eligibility criteria ma ti ka eligibility criteria ni ko ini penjaka snem mo lada ha usitari malai basau araja pendreu pim pendap arpois nem ti kumta pim la da ban apply mo ki ba apply ki di bandan arpois nem mo kat komuni usitari malai basau araja pendreu but pim de reban palat jaka live post nem mo kat kemungkinan kita di mana masau di nam ta jungi ki ST pat jai wat kuslai kila relax snem ti komta hapo udah kita di mana masau anjar pendeu pim pandai ban palat dia ka lai posan snem kelas ayu ki sim ma ka academic qualification ki sim ya gitu ki bala degree ma degree kata ma kita ki biang ki graduate ma ti gitu ki badang pulih ya ka final year ni ka final semester jungi ki laban apply mo tang ma ki dei ban yo no yang ka certificate mat pedi ka certificate mo kan ani ka degree kila de kidai ban yo no ka result degree sigi haswa jang life hotel ki naik pandai arajar upon remo lam da kumta kala ai ka jing pas jang pi sibala da pas da kila de ka por ba ki ha pedi yang ka document verification di ki pe pi pas man hadu life hotel ki banai ba sipau ti kumta pil adu ai ma te dan kam jing siu kan du te ka jing siu nam ta jing ST free ma om dan kam re ban siu ti sko inga ko abanong ba nam ta jing ST kemudian mereka nika limitation mah nomor nam tak ini ki UR mah unreserved kategori kila banyak kon yang ini kesamtan terus plan nam tajing ibat kadai unlimited mah gila banyak kon baik hadu dang ngadap live person snem mah de kumdu ka kerkom long juga exam mah tini ko ngai kadon kenika prelims mah ki ong ka prelims de ada pas ka prelims bisa lah banyak kon saya kenika mains mah ka mains but tapi pas ya ka mains kisah kon ipi nam tak kenika psychometric test group exercises bat ka interview mah di nam tak prelims ka exam sa pelang hau banai August garmin kan sa pelanya kate war di balai jong Julai di subjek sebenarnya hari exam nam tak prelims ka English language kidan sabut lagi jingli mah sabut lagi jingli nam tak quantitative aptitude ani ka maths kidan life lagi jingli nam tak reasoning kidan life lagi jingli mah di total question kadai his part lagi jingli but kini jingli man iwe jingli isong dor sima iwe mo bat kapor pihak pada papok ka si kenta mo kalau iwe exam kadai baik computer based mo dengan try pisaya exam dengan sentar hatu ha digital ayon di kola peti ni pakai Ram Krishna kan atau Ram Krishna sentar kata jaga training komputer kata tiada pipas pada kan ika anyu ya ka prelims pila ben pois saya ka mains mo Desi kami kasadan kini saut lagi subjek semua kafas kadai reasoning bat ka computer aptitude reasoning bat computer aptitude kani kadai saut lagi jengli bat ka max kadai nerap ko max nata ka ar kadai ka data analysis bat interpretation kani kadai life lagi questions bat ka max kadai hendra ko kemudian simak kau ka jengli armak nata kadai ka GK general awareness nata ka ekonomi namar kadai ka kambang bat ka banking knowledge mo kini kidan ka question kadai ndraputli bat ka max ka shondar iwe kemun ndraputli max mo ndraputli questions max dan ta kadang si sakoi ka English language mo tika English kadang sabutli ki jingli bat iwe jingli shondar tang siteng mak mo kemun sabutli jingli at max tika pot bara kadai like ta nam ta jingini tika dan si usakani ka descriptive namar pilalong manager mo di dan kam bandang panthok deskriptif mo kini gelong answer type ti kum ta kom ni ko ngai ka email mo email ti ka email kin sa ai atli ki option pihak benjit tang koi mo ti ka email kau ka question ta ka email ka dei sipamak mo kawai ka syong dor nata ka dot ka situation analysis mo situation analysis komod
example KIP kau ke statement sebut ke ang ba PD manager yang ka SBI lain harap panang dan iba komplain ba dan kajing tut kajing claim ya ka nominee pisah jeng ima tikum ta piapan analyze ken piapan patai kum ta ke station kum do fin la ma tiga ni ro kadai sipau tali ke ka mak suka kadai sipau mak ma piapan KI atli options ban piapan jeta koi dan tak balai ke dika report writing lah ni ka process writing pihak penjit dan koi mah la dapat kuat bentak dak report writing pihak bentak ani dapat kuat bentak dak process pihak penjit mah kini ro kadai sipau mak mah dengan kuat benci ong jepi ba nomor kisim kan ni ka kiban si orang sa kabij kadai 10 times mah 10 times the number of vacancies kemun ada iwa ilaj iwa post kemun sipau kin khot sa kamen semua tiladap nam ta kamen cepat kinsim kanu kinsim 3 times mo ada kawai kapos insa khot lain mo syam ta kani ka next stage kata ka group test psychometric test ban interview ti ko abang pi ba kasadan kani ka negative marking hakani ka prelim sebat means mo ada pi pakla sibu mo ada dan ka subject ani ka sibu ka english mo ka english ka sundar example ka sundar sima kawai ki jingli ti kisa ode pi 0.5 mark 0.5 mark ada pipa kelai way mah ada pin balang ti kinom order ti kum no pat ban apply kaling ban apply labu description box ti lada pita pimnang ban apply pimnang ban use kini ki komputer la ni pimnang than mo ban pendat kini ki form ti pila balik ki cyber ta pikwa pat benang hi la ni pila nang lupa pila balik kini kaling jonga pila ban klik mo pila ban apply ti ki ba apply pila ban kentak janga ha Instagram jonga mo berkaling dam taka Instagram page nga ro ngala buat description box la tapi kan gunu jinga pila ban klina kan mo te ke ben kam mo te ki ben kam ka dur pihak ban scan ka dur ka photograph jupi dan ta pihak ban scan juga signature dan ta ka left thumb impression mo left thumb impression kemud ka tu ka ketik kemi jupi mo ka ketik kemi ka diang jupi ka tu pihak ban wat kini ka hata ka tu ka white ida ka black ink ni ka blue ink mo te pihak ban chen tu pihak ban chen te sibuk pi ban ka ketijing pihak tua ing ta pihak ban syona ka pipar ka ba rong li ma ti kum ta pihak ban sindu le ka ken ta kana sa kani ko ka handwritten declaration ma kini kilai lupa format pihak ban ta I Krishan Chocolate date of birth ka date of birth jampi hereby declare that the impression is mine that the thumb impression is mine ti kum ta ti ko ar bodoi pi ba kababang doi kari kalang ba pinarisai si kini dor kini ayu kini jampi hapo sispa kibi mah bat sanpau kibi sanpau lah di sispa kibi kata sanpau hadu sispa kibi bakam yang mah like demar bala da PI plat sibu PI CMB kan sa reject mah di ko arban OIP bakadan kani ka pre examination training mah kemun da katuka application ID jampi baru password api ahang tu saya ban download yakin sebagai send kinmu kinot lah lani gini notes yang namta ka jingkan ki sample question mo namta ka jingkan ka reasoning ka English mo namta tertare ti kumta ari apply pila balai ka mo pila ban login ba page katugi prelim CP ti kumta sa apply no ka barang dia ka puar nomor rapi apply last date kan lani ka website ka sa crash ti kompleks mo